Mama Najwa terima kasih sekali lagi, terima kasih. Yang punya Poros Langit juga terima kasih banyak. Sudah saya sampaikan semuanya. Ayo Rong. Apalkan Rong. Dibaca SN Audio. Rasa beli sabar rong tahunmu ngembungi gambar. Terus? Memang salah kula bukan sapa dia ngena. Kakak oh terus siapin telu yen sing sabar sayang Riwen. Dia niku ujian bokat baik mengko Apa sih? bisa nemu kanugrahan. Ice White Kulane watir beli kuat nahan wong Warap. lanang. Kakang percaya nah senop pasti setia. Mama Najwa. Mama Najwa, sekali lagi terima kasih. ruju Calon manten. Sopo? Setahun maning nggak balik nih kan. Oh, orangnya anak beli men. Poros Langit Aduh lintang kemungkus. Sobat. Warangan lintang raina sampeakeun salam kula Dok. kanggo Mama Nena Najwa. Mame Najwa oli salam sing sekarara jenenganan. Ya. Ate. rujuk non Senajan beda negara tapi mandeng langit pada tolong aja ngingkari Lan bareng jaga hati, lan bareng jaga hati. sing sabar sayang penantian iku ujian bukat baik mengko kita nemu Mama Najwa. Kulane watir Mama Najwa ora tahan. Kakang percaya senok pasti setia. Arisan terima kasih luar biasa SN Audio, Sobat. SN Audio, SN Audio, SN Audio, Ampun, SN Bos Audio. ini Bapak Chelsea Bapak Chelsea. Ayah Esa Kamu Bapak Sidi Tangerang Alon-alon Rom. Bos Jaki Batik Poros Langit Bos Bati Ruju Mama Aida Dari siapa? Terima kasih. Aduh lintang kemungkus, warangan lintang raina. Siapa je? Sampeakeun salam kula kanggo Mama Nena Najwa. Mama Najwa Mama matur Najwa. suwun. Mas Al terima kasih. Mas Sudah Al. halo, Mas Al. Orang mini-mini Mas Al ya Bapak Chelsea Ayah Chelsea
dua tembang langsung. Sekeran dua kelinci. Alhamdulillah Ya. si sekarang